pia mono rongoliende ajire gana yo minto professor mumanyo kioma na mwara juice no twale ngali sobo gitare nero tomire chiri eribwe ya mana 500 atabirie nkeye pole pia mono. Asante sana Master of Ceremony mwenzangu. Sasa tunataka kuita administration na wanapojiandaa kusimama naomba Duke ukuje. Duke Nyachieng'A. Gideon Riro ako wapi? Gideon Riro, it's a request from the family that we recognize you. Gideon Riro. Nkurura umanyete togote bangango mpia mono. It's a request from the family, so 1 minute and then upeane kwa Riro, then I'll call umugambi ito umugambi Orina naye nkoereria ugekumbe buyeiga pastor ebibungo nkororanga bibikire tayari kotusomera ari ebibungo. Mbia mono sana seribaga Nyachieng'A kwana nkuru Duke Nyachieng'A iga ninka omwalimu yorarire ntata ababonsi barega guchakira umugambi na bamuramu abo ni chianko chiane, lakini mo especially uyo tuokinete kama uri mukagorione tuokinete gosomanere kuru primary secondary guchiagu tugochake gasinere no yo minto Washington uinero mumuramu ne bwenkei. Nataka kuireli bageri kwanza kuba pole mwenzi ilia kabere interview Washington iganga ekero umugaka ararire bono ayebuno mumuroma nene na ayonga buno umugaka bwo mungina butambe igata getutarerwa ekerure ubwatelibaga inchumorore gokorra tubwatiribaga kwa murangeri wacu komenya nere Nairobi gusebona naboigo abayiboria kare batigaire boka batagite bayikwange naende ogosaba kwane ayabunoro mumuromo nene natwokenite naye naboto gokora ibintu ngenje kabirebi ntoje tisiasa, lakini Kenya yaburukanire kurugoro nkurwana bale county assembly gane ikisegi bale chioka aba pastor kamuranje sabere nseye musabere ne county yeito tonyora bagambe bakonyara koremererania nali Kenya yaitera agenda mutu mbuya mono sana seliyoga. Thank you pastor, the master of ceremony. Kingo na gukwana team 1 eyo minto Bernard na barrai gano Karasinga ngaimure. Just come for a photo is a request. Just a photo. Karasinga, brother, where are you? Ben Njomba. They were somewhere kidana gukwana kiba kocha. Nchama lieta Gideon nkorokwa Riro. Ngase itogere manga kamera. I'm a family friend to this family, particularly wetera oyo minto Dr. Monday. Yonta tata ya pole na boy go ekeraya boire as a family. I know you are together and much will be done as the will of God. So ikiwa mwali ase njenenta achaiga nalisi vesi mikurwa se Mheshimiwa Walter Nyambati onte binge family pole na boigo morwere egetoro kiai. Thank you so much. Asante. Pia mono tuanyole na ndege toro kende aso Mheshimiwa Women Rep Cherusa Mumanyi siringi chiri buisano no chiri asitole na ntwembia mono Mheshimiwa Cherusa ne chine cho Mheshimiwa Walter Nyambati siringi chiri buibere naye matavimbi ya mono aso gutonyora. Asante sana. Sasa chief wetu tunayempenda Chief Orina, tafadhali chukua kipaza sauti na wewe tuletee wawili watatu dakika kama 5-6 ili pastor aweze kusimama. Wale wapi hilo kipaza sauti? Asante, huyu ndio chief wetu. Utawatambulisha wale utaona alafu tuingie kwa kipindi kingine.
or protocols of Saudi amba kwana so wa mbia mole ne special way tiante bia family mwalimu tati pole so sira ku mwalimu ndete kwa samo about mwalimu lakini abwate a uniqueness yemo so we yabwa etu akonoti obo mukuru esale na incho mukole dina mutenenerete tawata mangana mangi awatelinganele mulio kala wote biko sakwiraneli tawata mangana mangi libale wote bya mangana igali go smile go soseka timati maana yo go seka go smile go simulated in a way byalenge sana o saying no ne wete na no aramo amana into so we are lost mwalimu na indoro mwebali as a community so pole family and particularly abana na mara bamwabo and the community at large nyanjire pastor tingurari maiga mono mwalimu nasometi nabagisangi bayeiga abuntaro ndolenge miaka yabone bwekeneri umwalimu konyana rirari mbaroro nabaleta kale mbacha kale enje nanyo rumbia wana sumunyuru nabaka collected so na around me mwambira su nero ntigireta office mwambira su njugocha abaka bamina babaje gocha bali tayire mwakwe bichana barabu just a photo mwakwe bichaiga mbabwate communication nke barakoe karole more closer to them kwa mbara go ikange kaliu atokora tenega to akwe bicha then one can speak to tenega bicha ne ngochiro warwane ko bwata gochi ngochiro warando che ko bwata gochi eli aboli tokoro I think ya kolire tigange omugambi olina linganele moiga Jenoli nankorokwa na retire 2018 kurubo Samaru mwalimu nimo manyete no mwalimu omugambi rasugu ntwa somete komo na ende ntubwate kiombe kiabachiu baritaire county engima nero mulisio gotusabira abande kuna kwegera turo gusaba bono na dakitari nerenda bete mono oyo naigwete ruse tuwe county bono rendo basoma. Does it make any sense? When you're a doctor, you go to county. I'm not a politician, but I want to put facts correct. You got doctor no mosani one and the family to mesema pole. Na inde abasongo bawo tebanga. The success of a man is not how much money he has got, but the kind of family he has brought up. Pole sana. Thank you, Magambi Chastas Nairoto Ringanele moyo. Mbia mono muchifu ito location yetu ya Liamoni mugambi one retired senior chief ondieki Francis omongina Grace na abana bao abo muchifu ondieki Marieta Nenchasta songerolina ende retired senior chief jena atigere to mugambi one ondieki I'm happy nero timukire buyegete mbuyage ruta kaera lyo mugambi ulina nabo naenda akona kulie bintu ende naralie bia yekera baokaga ninche nere bandangeli bamutiga natoka nonyankero kana tebanga o talinche narenge kero na igotire bachivulende tonsiba umaya manganayo na leo tengo mungina na bana bawo na bachokoro Kenya sabalende mugako church no musani onolenge twalenda komeke nyoreke naende n'omuntu olenge bwa mangana make bantu baminto bekenyureke gionsi abana atebire nga pole nene naende mutu arobore mereria egekoera makweli aya naro muchivu one kiombe gitu kilikia retired senior chiefs Nyamira counties na baba kwanete nga ntokwane bagotebi ngora igo bamigegete na mangana ande na yande nale gokorera naki tigemere mebwateranwe nonya siasa kiabeire mwaira amangana ngora elinde mulende nabagotumba itwa byamono muruti asirega. Thank you senior so tenena iga bali gwatiga to bisimbara abakoye pole njugo cha bali barofisi bagambi wonse bali barofisi
tukale bwanga sinjo jingaki kubaga na gocha na utangasa ndeke igoro ria lengeli tukuliko simeke mete anyango asimegete gando simeko yomo just one buwali waambia waje watebia wadesina chi upole mukua litangani kabisa muchibu teneine okogamba mwako lina na omusini ito chief olitayire Francis Rasugu nomugambi mwensangu obosire Nyakego family ya church engima abasani nabairi nabakwani nibiyamole naende chengo kwana ngoro kudandika ni mokwangira igondo senior san chief Nyakongo sub location naende also acting in Igesima location tagete okwa engorao senior ito asogo sirimo muromino pole ngira nase Dr. Mande Yorucho no mongina Lilian Oye na abana ba mino no mongina Grace mamo mino pole nimba manyeta matuka mange Nyasaye abe na inu abagatenga kiyo bokendu nainde morere mereria mugakokorire mireme mia okoriro gendo ekagite ningi aba Kristo egutwa gitukurira gocha finally mugambi I want to invite you ngomugambi senior chief ogetongo litayaro tare 23 na kolega asiria moni aingia sana moje kesimaria ndagira nero yo moje muri bia mono Biamono sana mugambi asilibaga oyo no mugambi busire Nyakego korunya sora alikeroka senior chief ondieki mwaka rasagugu oyo kundangali mame mwaka ondieki ndata iyo busirende nje no muigwa wash ama na Monday ne familia yo mwalimu kwa jumla take out and move on ama mame bom si bikup asimwa beta ne chindugu chiane abo Simeoni twasometa na Simeoni school matari amoni ande telaja family yo mwaka ondieki na nje tikangira libageri kwa niapa ya maremo monge na Priska Kemunto oyoralire koteba pole sana ase familia na ase kenyoro ya kiuto kwa jumla pole sana. Thank you abagambi, thank you mo karansa ndatena no mwaka la suguna nchega teke ya mwaiga mose tatebi hangeli Biamono mugambi timbu atikende mangana gaera lakini unamwacha iga mwaimukwa unamwacha iga ama nabagaka balia retired seniors na bande kingana mbwati ne batangambi ya mono aso gambia no mwana one ba mukwa no muigwa baina abachokoro na tigete miremo na korete miremo naende nane mukungu mugomba abantu bamanyeta nganje na igorete mumanyete bo nkarosia erokese nare korae kabe gwati erokese ni gwantigirete nkanyarose chisarokese ni isano chisarokese kubinebe kirokese ni isano bona abacho kara mulende gasi bujamana nyasabalende. Thank you Moselis tangaso yo mwelio ekadi eri yanyagitali twakatwalire nje atigeta kolegasi nduanganyete goche ibakoroka go sensitive na torete lete linga si bakalionja bakanduka chief wogosuka kurworoga ende sha onye turaso igono nyulirake timaetio mwambe mukwa osenkwa ire bicheto tebe ngantu atangasa linganeli tumie simu yao obeke star 147# oreche stoso ase kiombekio gekoro kusha otige kilikene cha F egero na liora access services chenye gitali
Tego kore aga wasing chama tanga saywe. Nyanchire pastor sinjo chinga kichire tirana bwa to enda se kibinde ko bwatia. Asini karanga kire bicha kolire. Gatobekere chire boti alinga tuate bili abanyene. Target. Olio tagwe kinate 1 star 147 hash. Wana also a system iko genda also ase kiombe kiya sha egero access chibese o access nyagetali byabana asenjo ontegera pastor biamono mu chief biamono na mana manya no mwingore bono nigo nari kwarigania umulisia omonene uyo ire kulisia umwalimu marehemu church kurwase kanisa yetu ya Liamoni Central abwatira pakomweli Biamono master of ceremony semirimo mwakorire yarengeme kongwe kiagera matanga ya netuoni raire abarenga manene igo mwakorire mirimo asoko tema na embono ikinsechi ya saba sini asemirimo mwakorire kinsechi mbu yakire kiagera tari omwana okwete akwaenigwa no mugako monene uraire igotoremereranie kinsambu yakire bono tindio murisio mutangani ase kanisa ya Liamoni kurende umurisio mutangani nero murisi Francis yo rura omugambi retired na enderende nero bono twacha kwangora na ende kenyureke wali muranga imomanyete ngaga twage tubobe asaba listoro bono for active iga kero murisi abwata matanga sobo igo murisio mutangani Francis no turarero Jumapili iga tole moina aso mungina nyabatati mugetensa Liamoni omurisi David Momanyi nere no sobo igo no kobati onyora ne party togo kora kurwa Jumapili litukoria chumaine kero mungina nyabata eniwe na endo mogaka musigisi nzali ali no murigereti aliga aso murisia Isaka korwa nere mu muromo abo Isaka ere ori osali utiri igo mungina umugaka musigisi araire igo bone kenyureke nabo gyakire mono nabo tokona kubwatera na igo ngana rero buna togokora na ende yo tokwambuka kuchungumbu alia umungina nyabate tokoreri tukuria chumaine na ende toirane muina aso mugaka musigisi buna barobereti ugo igabaye tuchinamba buna batimoka igo nabo tukunire mono kama okogenda aso mokogenda gochia kana gotusabira musabe nabalisi abo batwaroboremu asengenjo twakirire mono chi program ichinchia bwata materao ntokora kubyo komo erine gaki abaya begetamba atebanga mirimo yakore twaya linge yabusa hotel namba 74 74 gosenga kingorokio kwarenga tiatotero kukore weke gusi yeso musalabone bona kero muntu tubure program ya ilikuwa egwa ekore mirimo ine totero gotero okwo tumane kumwarigania uyo chikiro koleta lingana lya Nyasaye Yeso musalaba one tini moteri muya nkururi ogiri yara kina boko bekeriao eri anendirigi yara kina boko bekeriao nai Yeso musalaba one totere Yeso musalaba one bono na yetwe kire Gotu nyane omonene one natigire bien seye tinde le tienivo enivo yense eye inche no mongurwa sore Monya mwando Nyasaye no nyango chande kanseye ningara mere Yesu me chando neva emenge ninde me reria sore eme Ninde nobu ya wao nairane riembu
ninyore byonsia sore koro ira obogima konye kama tu konsim Genderer ya emere moi kanora sore no buanchani buatata omo Oyo minto ayerera huevo e okwegena huevo e vinto viesegi torai kaense enyam yeso no motanganyo Savasare votambe Kero ora ikeigoro No mogo como nene Yole no enkwanyo riva kana ego kurua toka te angwatera Pia mono Abalisi bande tenenango Balisi baito district ye Na balisi bande barua isiko asobo koreri bachakurwa magomba ase familia yo mugakorarire church rokanga asemure balisi bonse mwichigo chago chana inumbuya ndokaruna bagakorire bagachira bakwebicha na inusuka go chaiga kera toke norare mononye naye turabere lakini bali murange nchugo chaiga elinde na intwe twakwebicha Nario na indu tokutambura mwantu arenga ase okorera mugambi Francis na gocha kiara balisi aba na bacha kwa pore o akwebicha nabwo tumane kogenda asoborandi karibu ya mono ya mwana balisi asogocha nabarai rero ntubwa abangi nabarai nabarabona bagoso hagati na kwa nabalisi boka bangi nabali barabarai ase ekigwange kyo na no mogo cha singi nchoko nyore bicha na intwe nalito ko manyunga ntu akora ense masokolera mogo kore bicha na mogo totebya elinde tumane ko korogo saba Piamono na bako na kugionjo kana nigalinde tosoi metwensi na bageirie ogatera kurio konyerere gutabe kukuna gotera igende ntogo silence tekoba atiase piamono onye bakorire na bonko inare choribaga asabe kwani apa ya balisia elinde tumane ko arigani oyo chikiro koleto burandi nginarecho saba kwani apa ya ito omotongi naende umia tata Nyasaye tuachira sole buna toleiga abanyabibe abatobuire nechinguru cha makweli tokuwa atwarro musunte mondole gura senke ya church nigo twayebekire bene asama kokao kamfatirio ko bagokoa abana bao tibalema okonya bachokuru ababonsi tata twarrabusiaiga n'abana ba church bonsi kurwa manene goikomoke n'abanchi babo omundu liguru no mongino yabero gotigwa madamu mongino church nabonere twambikira samago kao mondo liguru ntokweba enkayaye engima ase omulisia ale
Elder Francis na the chief nabo nabarabuto beka samako ka abana bamwe abo bonsi ikiagera mbabwato ubwoba na ugutemanya nyasao tuba icho nechinguru cyumoika na intwe chinga kiturabe to kubaitana na kubakwanira na batwalo kubuli tata uburaubwa uborolekana sonsi umurandia ekerara iche tata gukwana intwe nigotore inse yabarandia nekera turanyore okwanire amangana agokolemia ayokolemia senkeye na batwalo kubuli koranche umusire na otosire twensi ekera tugurwa Yesu mwana manyasaye tumanya nigo tualenge kolemia abana baigoro baganyetekero kwirani burutu bwa sense toba mababa gochakuro totasamale tuasabire tuegene tenga no tolende asonsi asirietaria Yesu tuasabe na kwegena nabo tugusariutia abarisia abarai tuikaranse omoyo umurayo mutangani ogokonya pastor omorisia riro tari amo na intwe igabwa tamatanga asesemo yaye omwana agasirete no agenda asokorera igona bateba ngatumusabiriri baga nabaramo na intwe kinga kieti angariganie oyo chikira koreta ringana yansa bono ntage tobo toere rubobe no embali bari gukwana ni muratiga ekiagera igoro ngokwanira amo na intwe oyo chikiro ra reto mugati ubwo bogima pastor bwe district yari akworo pastor George Ochako nero monene aratumike asijira ikejiga tosabe asingi nchogo chaka kipindieke. Mfalme tunakushukuru kwa sababu ya uwepo wako tangu asubuhi mpaka wakati huu. Mtumishi wako amejiandaa kuleta mkate wa uzima katika kipindi hiki. Tuamweka mikononi mwako, mtumie kama chombo ili neno hilo lipate nafasi katika mawazo yetu na lituandae katika ufalme ujao. Utumie kadi ya mapenzi yako kwa vile tumeomba tukiamini kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Pastor, karibu. Ya mano Molisia Sencheri Baga. Asante sana Master of Ceremonies kwa program ambaye umeendesha so far. Tunasema so far so good. Hii tumeingia wakati wa ibada kwa ajili ya ndugu yetu marehemu Mwalimu George. Hapa tumeingia masaa ya ibada, na wakati wa ibada, kwa ibada yoyote kuna sehemu mbili ama tatu, na hizo sehemu nitazichukua sote. Na kwa kila ibada tukiwa kanisani huwa tunaita sadaka. Na kwa ibada ya matanga huwa tunaita erongoli. Tujue kwamba hakuna ibada ambayo inaendeshwa bila matoleo. Sasa kwa ibada hii tunaingia ibada ya erongoli. After erongoli nitawaambia tunaendelea na nini hadi tutakapomaliza. Kwa hivyo wakati huu ningependa kuomba, ama wameenda tena wako. Ningependa wakati nitaomba, ni vile mheshimiwa alitoka, sijui nani yule senior kutoka county ambaye amepaki. Sio wewe Monday, wewe ndio uko na shida. Who is the senior one from the county? Kwa sababu nataka kumpea kazi. Manager ndio huyo. Manager yako wapi? Kucha manager. Kucha hapa nitakupea kazi. Nataka kukupea kazi. So after praying, nataka kupea manager kazi. Afanye hiyo kazi, akimaliza ndio tuingie kwa mambo ya neno. So manager, mwongere mic iende. So what we are going to do here, nataka kuomba.
Manager, ngoli wendi utakusanya yote kutoka kwa watu wote na wale wote wa county. So I've given you that duty and it is only taking 5 minutes. It's taking 5 minutes. Sadaka hatutoi na 2 hours. 5 minutes kwa sababu ni yule wa kujitoa ndiye atatoa. Kwa hiyo nataka kuomba, tukimaliza kuomba, nikimaliza kuomba hivi tunaingia saa ya matoleo. Tuombe. Mtakatifu muumbaji mfalme, sifa na utukufu zikurudie. Tunaingia kwa ajili ya matoleo ambayo yatasaidia hii familia kulipa a few of the bills that they have. Bariki kila mmoja ambaye atatoa na ubariki wote ambaye wamejitoa kufika hapa, ni katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. So take over na ukusanye vile Mungu atakuongoza. Thank you Pastor. Wale wa county tulikuwa pamoja, see you come. Kujeni hapa mbele kwanza. Daniel. Kwanza kabisa I want to say pole sana to the family. Our brother Dr. Monday is one of our directors in the municipality of Nyamira. We want to say pole sana to the family, Mama and your siblings, pole. And another Florida is one of my church members and our deaconess in my church, and I want to say pole from Candice SDA Church. Abantu baminto ko basaba mama yete abaganye kera mangana muna berega abagenda abanga bagochenke naende abaminto mbaranyora nguru igo nabotokorwe sadaka in form of yerongori elinde tosire familia ye enya olekera abagenda banyagocha enya oleka na amache bakonywa aseigo mogoja mukwani bwangoiga towansera ababachire motwaiga, then we move. Thank you miamono. Then to ende evanda ase evanda miamono. Abantu baminto be county abana bakora na yo minto Monday. I think that the introduction, but ito koroko boko gato bakwani. Thank you. Bekere ngoli enoiga. Mheshimiwa Wangorote Viole. Igako obviously a governor. He wants to say something as we start from this side. Evande iga come. Mogotre na iga na mo bekere iga as we move. Nainta sobo kanye kwa banana. Bantu ba minto ba ria moni ngantere nainta ngora yana. Samaria tankoro kwezi na Nyamoita mukwa. Seito Nyamakoro talie primary. Ezina no lio kabaire keramba. Ko marembe na litora nyare konyora kende lakini to kobeke bura buru yega okonyora maruba nyanya kiraetre nyaro
naende totigare tokorera engaki ya siasa ngoikere torentariberera narentire ng'ora y'omogavana kimwamenyaribo Dr. Rutanzira na Paul y'omogavana nang'ero ngori yaye yechiribu 10 otebire ng'ano wairama naye eng'ora nano marembo tatotigara manaino. Amen. Diakwaro Church Choir tenena. Thank you Mheshimiwa. Diakwaro Church Choir kindly to sange lilo gweta. Ona abachora senje mobegete uniform tenena. Ande murusi chiange mwakoro kwege ebande njugo jango ngangori twatigera linchera. Abande moenda rugura Diakwaro Church Choir. Kindly pastor M-Pesa number for those who don't have cash. Give her the M-Pesa number. Ebande area. Badi mota dogo nkwania kindly. Karibu moja. Monzo kirenda agine njene manager mogima. Njwango moja iga. Mbiamono mwaka, mbiamono. Thank you. Mbiamono. Karibu mbekere ga iga. Thank you. Tokoro bwango chinsa isteke sana jaharire. Sasa ni wasana. Asante sana. Karibu goja. Asante. Miamono mongina. Asante sana. Thank you. Sorry. Ababono mone motu wa iga kango. M-Pesa number yeyo. M-Pesa number 07 Asante. 13 99 82 Ebande yega 58 07 Jonko ni ano musani ane 13 Thank you sana 99 Yawana 82 Thank you 58 Kuirorande sana pastor Mbiule 07 Asante sana Asante 99 82 Thank you 58 Thank you Iro lalimo 07 13 99 82 58 Eriete Korenta Benedict Asante sana Mbiamono mwaka Kuruabu Molio renge Sasa ni asante Alafu tigabato ngora yabo Thank you Ekanisa Obwaya Ekwaya tirimbuka goja twakorire Thompson Obwaya nere tigato ngora yaje Thompson Mumanyi Pole abantu baminto nchenkoro kwa Albert Bange oyo mwangi aiga inka bongina Grace ne family Mogambi mwensi pole abantu bekenyoreke pole esbonere kegorikiane family tusometenere kirasinye pole lakini korwa Nairobi okoranga ngosanga tukale no mumuro Washington mono koru Nairobi Teachers Welfare ndio bwate kombe kendi kaba kia Nairobi na inu pole umweshimiwa umwana itoko sigamo kwa mambo leongo echarenge lakini obwatwa bono ntomire chiri bisatu na chibekire nambali otebire pole na ndo otebire ngana chanyore dibaga maambia batara ba pole asante Biamona siribaga mocho wondie kinanjitikangiri bagiri kubatenga Paula soko siria one of your own pole sana nja samarieta ngoro kumala kumumanyi tata mumanyo yubuga oria monia oria semwai wana ndo monondara ile oria ateba nga Jumapili no it's not Jumapili era be on Tuesday ina chaiga on behalf Mheshimiwa ito the sitting member of parliament Kitutu Masaba Moshike Clive Ogwora Clive Ombane Gisairo pole bono Ogwora na bachire to ja kwambo tanda ni yake lakini pole no ngoro memero gusarika
antuma imbaye pole engora se family na antuma na 2000 shillings nero uri ramo na inwe umweshimiwa is committed gotokora magendera mange boniga on Friday last week he commissioned 2 modern classrooms rioga mata asekonya abana bagosomera ibirasi bibemono na bado taratiga narengeti go make sure ukorire next nabone tubekera another project is underway ya modern chiefs camp riamoni yubato kwa chamoino mbale tuyishughulikira na nyamoteneni abu another project is there pola sa family na baka niliama ya mwenzi buyamana singe baga ngonta ete kobo mwenge Samaritan Thompson momanyi kuluku seitone enchoro ena achira iga singe ya singe yobo sani boto bwate oje singe iga mande yorujo no mosani monene pia na Nancy tunere tu asomete nere kerasi akamo sendon Bosco ige na achira iga koleta magombo na gusangana barabwenga kieye omugaka ko enigu timbu atia mange mo manyeta abantu baminto inche nara abasera matuka eta guchinyuma riri aramisi botamba bangina munyorete ninche ngiche tujaka gosinande na mario gongo chare bona asinge injineri ngana nya nyansari gosoa ntuta itutore tobukurikanu na rure jisiringi jiri bubere munyako sibere turungi bona igenga kiyobo kendo bonene muyamana nyasaba se abanchobo monene nonyetora sama betigamba kwa nimbu yamure nande na letre ngora gocha senke asengencho yaya tonyorire mugusiga gotebanga tata no muyaka genda magungura ndagatene na isaba kareta baba sigitie taratu atega cyo gutwateranka nche ngoro kubwa ya junior nche noyo mobwa bari baboretie kerogo kyobo MP bwa kitutu masaba kero tware gokoba Shadrack Mose gocisiko engoke kairuruka gochiobisi togateba nere tigakoreki tigarara bwata ono ninche mutarire tobo chuti tabasa koiruruka tigamagena kagokuba enkeye enache asengencho yokorupore amono umwana ori okorokwa bwari no mosani one ntomanya ine korubosonga aria natebanga goikanche erinde nere moremie ekero nare gocha nanyore keranga chibu nateba kongo ikenkeye ngeba abetinyeri amariga mogwancha mutigere nkore ngoteba iga nonya bikondo bigosangi maino moremi ore mugondo murende mwanya musekoragura keraire eritocha gwe itingo tangori mbaba chance otina kongangiruruke ngu maiko mwana bwobwa ya ntata kakoenda maiko gaki mogocha konga chimba bana inche ngiruruke ngu bunge mbuyamono nyasaba seseni biamono asante tigarwero ngori na inje yana dabe kirega iga ngobatebia just parting shot abantu baminto omorembe nomuya na endo morembe nogere amagendero aje seito pastors you do your sermon in your county to ya Nyamira ebinte monya korore bingeiga nyasa soegati abigavani erinde biturie gavana nyore chinga kichingia atokorera amagenderero abara ibonse basikwe ekiagera inaririgo chikaria nyasaye mbia mono thank you nande moseseniwe mbia mono sinche pastor interruption oyo minto nyangenyo natumira chibese chienere igo mumuira nena nchiatangasu gaiga mbia mono oyo minto nyangenyo tatigo tate bari gosene 200 gosene irenga 1500 yeah it's 1500 inja ikaga mbia mono bono abarandi pastors sekiri na kore na rangi bona no mu pastor bono nchuri bageri no mu pastor na pastor ambale na rori mu na rokuru Nairobi situru purpur pastors it's our turn pastors tafadhali njoo nasi tupigwe picha pastors tafadhali njoo tupigwe picha ngere pastor mukori bageri na ere is our senior. This is my mentor. This is my mentor. Kera chete se itaru mosae. Nanche nkaba attracted dingo nyomo saonde ngaino kobo mo pastor. Aba pastor, kera nate aba pastor sikupagwa tafadhali. To wepagwa ya bweka. Nate aba pastors. They are pastors. So if you are a pastor, you have that title. Come to akwebi cha twensi.
pastors. Tiga pastora ikatora kwe bicha. It's only one of us who will represent us. Mwara bune biyo bune chinyomba chinde chiare okora pastor tenaga. Ebiche ye gosoa mwansigino, more especially the official one. Itoko it's the official one. The official camera kwa ngina ile rogoro tumemaliza. Wano kwa niaba yetu tigato ya pastor Ezekiel Muko akuwa nalingana elimo naenda atusabere. Pastor Muko. Biamono pastor asinka yoyo minto chocho yoralire mugambira sugu abana bante bingo taipole takunyara guikaiga wono nabona achidekare nanyora kolera ukuru ku mwiga Shadrach twanera guchiaduguru wono gese no mubikitiri birira nachikoganya pastor simbaje barangiriwe lakini rendo mugatorangiriyo mwerio wona botogote banga monene aremie nkeye asinchira yabene mono ikiagera nere ukoruo bale mbwekene kare yesa ruete nsigatebete ngatindi ko batigone kintakana nimbatigire umuika uyu rabo muremio ino na ndo mwalimu ino ngenga ba pastor na batwala gateba gatali boyo tusabe mutongi na tanya saimbi ya mono watonya liba gatwakira sinka iyo minto chocho yorarire asukuruo bolemu asumonginoye asabana baye asabachukuru baye na asiya matingima tuamanye ngana ndire liri kongwa sole wono nore mienkeye asinchira ya bene mono bia mono asi umusumbo pastor ochako uyu ratuire asukurwa lingana liyo bolemu asinkeye umubwate nabo igo omwechinguru egere lingana liri karansa sinkoro cheitu kaba yamana intuono otwasabire asiritira Yesu umuboleito amen. Pastors musiende mbali, kuna wakati wenu tena. I'll require your services. Yomo ikaranzangega jinsa chitongo ikachire naende. Program yeneyo itobona bakomo eri. Ntagete kogenda ase program ye family yali igete. Eko era the family is speaking to us. Na kwa vile familia ndio wametuita hapa, ningependa kuenda kulingana na hii program yao. Nitaanza na nyimbo kidogo ambazo ziko huko. Ogima buyambenge bunaritoriko wa bunebigare byomobe ange matukonko erare na babemba tugutwe maberanko erare obe ange obe ange Yesu hakorangeria obe ange gote bana se vive visere nagesiekwe virero vya ombosa obe ange nintukuto moichano Vuna angengotu kwambo yirie omogoko na ichorwo gotogia amasase amayamono ayare omoyone Yesu kare amona inche namasase enkoro miguuni pake Yesu maneno yake tamu bali palipo heri niwepo kila siku miguuni pake Yesu nakumbuka upendo na isani vyake kwangu
vimenifuta moyo, niambie mlinzi, umepambasuka je? Utukufu wa Sayuni pana dalili zake. Musafiri uondoke, utazame mbinguni, kiunoni ujifunge, ni kuja alfajiri. Nitembe nawe Mungu, alivyotembea ino, mkono wangu ushike, unene nami kwa pole, ingawa njia sioni, Yesu nitembe nawe. Mtakatifu, muumbaji, mfalme, asante kwa huu umati. Wakati neno lako litasemwa, hebu shuka na unene na huu mkutano. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bado tuko kwa program, na ningependa kidogo tuangalie tributes. Na nimeona neno ambalo linafuata kwa hii familia. Actually, wote, watoto, wajukuu na mama Grace ambaye ni mke wa marehemu, wamedescribe marehemu as a friend. Sijui wewe ambaye unanisikiza, ewe mzee ambaye umeketi hapa, ewe mama ambaye umeketi hapa, kijana, how does your family know you? A family yaonga kiera go describe kusi mugakuri. Because I can see here from the tribute of Mama Grace, anasema best friend and colleague. Unaweza kuwa described hivyo. Useno libago teba ngaragira bwanga ataracha. Mahati chinkanchi bwa tobo kong. Weka munu atarakora ki? Ataracha. Orocho mongino ina go describe una best friend. Anya kerenga weka munu bwanga ataracha. There are those who live in such a families. But I want you to inculcate friendship in your family. May your husband describe you as a friend. May your children, like ninapoangalia from the sons, wamesema our friend. Wamesema, oh well, our friend. Mbona hawakusema our dad? Of course wamesema our dad, but wamesema our friend. So the sons, I don't know. Ayo monginoli. Bamuraba wango korabari buno mosani obo. Baiseke ba wango korabari buno mosani obo. That's your sons. You know, I don't know. When I read this, nilikumbuka kijana wangu nikasema, oh my goodness. Where will this opportunity get itself? Nione kama ataniita rafiki. You know, I envy that. Mumuro ona hakuruko mosani one. I don't know. You know, you don't know what you wrote here. And you called him a hero. How does your children see you? Do they perceive you as their hero? Goseba rochenga no muntu basumbuye tega. Ndikaumo biso yago turweraga. You see, they are describing their dad as a hero. And that one has been repeated. By the daughters or by the... No, by the grandchildren. Grandchildren, they have used a kissing word. A simba. A simba. I don't know.
But a loving lion, you know, a lion provides to its young ones. I don't know. Maito muiguna kuwa naga it was a bit soft. Lakini egento keria tumio methari elindo mugakoria kama tenga mimi ndiye mkulima. Lakini nyenyi wote walachi. You see, I don't know how you are being described. Ama feel like watu wanakuona wewe. And that is the seminar you should live here with. Usitoke hapa, ogaende koma buna konyure. Onye kore. Eturubo buo. Onye kore eturubo, nje ndaro konde eturubo. Lakini nayo kwemanye. Onye kore eturubo kachoti gobo turubo buo. Be a friend, be a hero, be a protector. Maetena na abana bentira baikaransteiga. Ntu abora netino montonde na ki. How possible was it for George? Yani nga abana bonsi pia kababuata together na kiro yoma akamoro kinchira yaje onde nari mwaroro chaigo sire iri family je moko na manyoro nda abande basire iri baka abana bande bali kubabora. It's something to emulate to isongo nege komu okomote wenu wanara kwanire iko si umesikia mimi si mzungu. Si mzungu na so ameti kugusiga iga paka form mwalimu ako emphasize point yake kusiwa no mwangabera rende karega kusiga eko bucha. Nikishasema hayo nataka kuingia, nasema leo niko tu kwa program bibungo nkora tuarande lakini ngieko yarandi ye bibungo ekera mondi ikirete kebungo ka waona tiganso ameke bungo gie family because it is the family that should talk. Na kwa vile waliniruhusu niongee kwa niaba yao, wacha niongee maneno yao. 1 Thessalonians chapter 4. Wameandika verse 14. Lakini kwa vile mimi ni mchungaji si ninajua hii verse 14 inaanzia wapi. I know the mahali imeanzia, where the context starts. Kwa hivyo nitasoma 1 Thessalonians chapter 4. I'm going to read from verse 13 to verse 17. Ili tuelewe familia ilikuwa inamaanisha nini wakati wametuandikia ili fungu verse 14. Tunasoma. Brothers, oh my goodness. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of the men who have no hope. We believe that Jesus Christ died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left, we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of an archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Hiyo Biblia imesema hivi, tuliambiwa. Na kabla haijasema tuliambiwa, imesema brothers ama ndugu zanguni abaminto tindigetie nga mubabuna abatari no komanya. Sitaki kwamba mkwe Kizungu yangu imesema ignorance. Sijui Kiswahili nasema nini. Wale msio na ufahamu. Kwa hivyo kulikuwa na kutofahamu
mambo ya kifo. Ndio maana Paulo anasema kwamba sitaki nyinyi ambao mnanisikiza siku ya leo mkae kama wasio na ufahamu, like those who are ignorant concerning those who have fallen asleep, like my brother there. Msije mkawa na kukosa ufahamu. Na ukikosa ufahamu, Biblia imesema you will grieve as though you have got no hope. Usikutoka ngatubu ati umayete ignorance. Montonda gandenga, if you think education is expensive, try ignorance. Na wacha nikuambie, ignorance is very costly. Because most people are ignorant kwa mambo ya kifo, it is very costly. Wengine kwa sababu ya ignorance. Wacha nikuambie, kuna siku moja ilikuwa Botswana na tulikuwa tunaenda kwa shule fulani because of the promotions we had ya vitabu. So huko Botswana kuna shule moja ilikuwa inaitwa Rainbow. Tulikuwa tunaenda tunafika Rainbow, alafu tunarudi mpaka town, tunaenda another place called Game City. Na ujue hiyo ni pesa. Tuenda Rainbow, tunapanda taxi namba fulani. Tunafika huko Rainbow, tunafanya our promotion, tena tunapanda gari, tunarudi town. Tena tunapanda gari lingine kuenda Game City. Sasa siku moja ikawa ni weekend, tunasurura tu. Tukafika Rainbow, tukasema huyu madam wako hapa kweli? Tukamuona. Alafu tukatoka hapo Rainbow, tukasema wacha tutembee kwa hii estate. Imagine Rainbow ilikuwa kama hapa. Game City iko hapa kwa barabara kwa mmepita hivi. Haigoma nani? Na Game City here. Lakini tulikuwa tunafika hapa, tunarudi all the way to Kebirigo. Alafu tunapanda gari kutoka Kebirigo itusumbushe mpaka itulete hapa. I tell you, ignorance is very expensive. Kama ujui, it's very expensive. Na ni kwa sababu ya uchenga ya kutojua, hatukuwa tunachua. Badala tungecruise tu hivi. So tukasema wacha tutembee hii estate tuichue kidogo, tujue ni nini iko hapa. Kutembea kidogo tunashtukia Game City. But we had already spent a lot for a whole month tunatembea hivyo. What am I saying? Wakati Biblia inasema I do not want you to remain ignorant. It's because the apostle knows how expensive ignorance will be. Na kwa sababu ya watu kutoelewa mambo ya kifo, watu wengi wameingilia mambo mengi sana. That's why mnadanganywa. You know, in this world kuna mambo mengi ambayo yanaendelea wa allusions concerning the dead. Siku hizi pastor kila kiko ni spiritism. Mambo ya spiritism yamechukua mkondo tofauti. Kurwalia seke gusitu arenge geji sokoro. Ke gusikero kitu amanyete nga rende sokoro nyomba kuona ne sokoro buya chisokoro chitorarire buya. Lakini the digital generation, and now we have gone to the alpha generation, the Gen Z, the millennials, awako kwa chisokoro. Mahali wako ni spiritism. Saa hii sifira tunaongea hivi saa hii as I'm talking. Kuna watu ambao wamepopea kwa hivyo biashara ya spiritism. Wanakuja na kuambia mungina wanje to mugaka mono ama igakulire nigwe to morore na utakete mkuu nene kabisa. Eti ndio ningependa kuongea na yeye lakini sasa alienda. Wacha hayo mambo. Kitu rahisi. Leta $10, $50. Whatever fee they give you, they say. Na ukilipa hiyo pesa, bahati nzuri ama mbaya, utamuona akitokezea. And you will talk and talk depending on your airtime. Airtime ni chipesa kwao.
but you are not allowed to touch. Hiyo ndio mambo yanaendelea wakati huu. And because of that ignorance, ndio sababu watu wanalipia mambo kama hayo. Na wacha mimi nikuambie hapa leo mchana mweupe, walio kifoni hawajui chochote. Hicho kitabu nilisoma jana, Ecclesiastes chapter 9 verse 5 and 6, ambayo sikusoma, inasema for the living know that they will die, but the dead knows nothing. Their love, their enemy, their hatred, everything has gone with them. Kwa kuwa walio hai ndio tu wanachua kwamba watakufa. Lakini walio kifoni hawajui chochote. Alafu anaanza kuhesabu. Mapenzi yao. Unasema mapenzi ama mapendo? Okay. Bora umeelewa. Upendo wao umeenda na wao. Sawa, hii nataka nikuhakikishie kwamba hakuna lolote la upendo litatoka kwa Papa ambaye amelala. Upendo wake umeenda. Kwa hivyo hata kama mlikuwa mnapendana, usije ukadanganywa kwenda kwa spiritism, eti sasa kwa vile tunapendana, sasa wacha no, it has gone. Tuko lilia Jumatatu botuko, tiarenge ozen saa 5, ozen saa 4, buna chochi ararete, obwanchani bwaje, unfortunately ararete na baro. Yes, he was a friend. But now you imeisha. Now inasema hatred. Sijui vile Kiswahili inasema. Okogecha na kuaje? Okogecha na kuikusi. Kusi. Ama chuki yake. Ikiwa mlikuwa mnachukiana na marehemu, wewe tu ndio utakuwa na shida na hasara kuendelea kumchukia. Kwa sababu chuki yake yote ilienda. Bwana tigama chia saa ingoma yetu. Wakati nikiwa mdogo kwa primary school. Mdogo. Kuna mwalimu mwingine alikuwa ananionea. Nilikuja kugundua sababu. It's because his father and my late grandfather, ambaye hata sikumuona, walikuwa wanachukiana. Sasa ananionea because of that. Wacha nikuambie mchana huu, ikiwa ulikuwa na chuki yeyote na marehemu, hiyo chuki imeenda na yeye. Tuweze kuambukiria abana abaiga okogecha na kuwa onere. Igona ndiria rengo somia nyogwa geteke boko ko era mo iribaga. Mwe guribaga bali mwasometi gunera. Senyo bali mwasometi. Senyo mo iribaga. Onye mwaetanete tigana nere. Kuseba namba iribaga. Aba bisaba acho jinju mwakwe bicha. Emoje mataya ngama. Murangi. Aba bisa. Wale walikuwa wanamchukia. Iwondeta hiyo. Basi onye wakirire higo, okire pakomo elio. Usije ukaleta hiyo chuki hapa. Kwa sababu hiyo chuki imeenda. That's why the apostle is saying, I do not want you to remain ignorant about those who have slept. Kuwa na hekima, manyanga ki, chuki ya achire, nobosani bwa achire. Abande mbale bagocha ase muri Washington. Paita we mugako yo chochi. Wako chochi na batageta America sana. Muchukoro ndacha agendo. Mumuro Mutangi Washington. Mwisoko Mutangi Florida. That was his aspiration. So abandu mbarayiga bagocha asemore. What I was saying, abandu mbarayiga bagocha asemore. Baba inga bono mahete isono musani ito ringi sana. Bana se njo ringo musani ito. Bana karugento. Tente gento to esi bedi tora bedia maiso. Ente gento toru seria roki. Onya konye goro musani ochochi mo kora rusa ni eroki. To base korente ra bana aba. Because of the same way, no,
So kagetengo kwa everedi na lenge kwa everedi ngo ile. Hapo nitakuambia usije ukasumbua au wa familia na mambo ya yenu ambayo mlikuwa nayo. Yalifanya nini? Yalikwisha. Nimesema kama ulikuwa unamchukia usilete kwa familia. Abage bichokoro, ujikora gachokoro. Now like this innocent kwani. Bona bunda kali yengi kama nyete. Naro ali yukora ngeringa kwa chukuma naende binde bisire ili mbima yetiko sine bichokoro bili biganda te kwenda. Wana haba na wukora ntara mangana. No, don't be ignorant. So tukaendelea ili fungu ambao wamesema kwamba kwa hivyo tunaamini kwa sababu Yesu Kristo alikufa na akafufuka. Na siku ya mwisho ikifika, wale wote ambao wamekufa na Kristo watafufuliwa na yeye. John chapter 5 verse 28. Timo kumia saya. Ina kiensa ngochiri na bono nereo. Ekera baraira stimbere imebonsi bara igweri ogiria nyasa ali ya Yesu. Na bara bweka bara aliwe na baboke bali bare gukora maya guchia sobo imabwaka na kare. Na bali bare gukora mabe guchia soko gambigwa. I've quoted John chapter 5 verse 28 and 29. Kwamba msifadhaike kwa haya kwa sababu saa yacha na sasa ipo ambapo wote ambao walalao makapurini watasikia sauti yake. Na wale walikuwa wanafanya mema watafufuka kwenda kwa uzima wa milele. Na wale ambao walikuwa wanafanya maovu kama nani? Wewe. Sio mimi hapana. Mimi niko kwa grupu ya kwanza. Na ndio wase kumbuka terelia mangana alikuwa roche igoro. Aligoro njene bete kale. Na asa beto kwabero nayo chandikite. Igayo nayo utakoboka guchikina. Uko gaboki guchikina nginchoge echete busa. Ko wikase kina onyara ngo montoge echete taiyo. Bono ngo moko gamba ninere. Swali. Unaenda na nani? Kwa sababu mimi sitakuwa huko. I'm not speaking about myself. Hata yule ambao unachukia. Unamchukia bure kwa sababu yeye alishaungama. Na wakati alishaungama, wakati utafika kwa kesi, utachikuta peke yako. Utaulizwa aye baba, musani ngikuacha aka. Umeete pastor yanga userete sana. Ngiyali. Uchikurigiriyo ndarenka ro muchio morobo sei goronda betese kubwe pamba. Uchago kuchandika ibwe kulia na nyama ino. Kwa hivyo jipange saa hizi. Kwa sababu Biblia imetuambia Yesu atakaporudi atachukua na wale ambao wamemwamini. Na ni wewe uchukue. Biblia imesema kwamba for the Lord will come down with the voice of an archangel, with a loud voice, with a trumpet call, and the dead in Christ shall rise first. Kwa hivyo wale ambao tunangojea, unajua Biblia inaposema kufufuka ya kwanza, ujue kuna hayo ya pili. Ukisoma Revelation chapter 20, uanzie verse 4-5, inasema kwamba wako na heri wale watakao fufuliwa kwa ufufuo wa kwanza. Naam, kwa sababu mauti ya pili hayana nguvu kwao. So what am I saying? Mungu akusaidie wewe. Ile ufufuo ambao utakuwa huo wa kwanza, ambao wakati Yesu atakuja na tarumbeta, hiyo tarumbeta utafufuka. Ngingo tebera hiyo. Bara robata rigo chikoboka. Yesu karago chamba robata rigo chikoboka. Na ndio bimuntu binde mbira wabira atoke bire moyo bigo chigukwa. Ndio teba bantu abangani mbako chigukwa. Bantu bande baro bago chigukwa when Jesus comes. Diya gwake egeturari kerike mineti gotura abakure imeyaye. Na ande geturari keri nakikego chigoite bimonto binde. Endumeri. Asengenchiye bibia endumeri to you cannot stand that one. Na kwa sababu mimi sitaki ukufe. Saa hii ungama dhambi zako. By the way, neno la Kiyunani ambalo limetumika hapa. Pastor naye tu asometi kama na Professor Dube. The Greek word that was used here for sleep in verse 13 means people who are sleeping in the same place or in a big hall
like in a dormitory. Iga bantu bagochi goturu na Yesu tari bande bonsi. Mbali baraire asachikire. Ndo example kege sinini. Jena arabe to mu chaplain. Nechi sukuru nchira. Abana bakurare dormitory mbabwata amachikabo. Na bakurara inka mbabwata amachikabo amao. Abe domu go bakurara ekereke ngere kiabugire. Nande babuka ekereke ngere kiabugire. Oyo onkali na bakubuka. Turikora ruana nere. Linde kweba kwagende chai. Koguchikote kwanya atachi school. Because taringe in the system yoko mutura. Kwa hivyo kama hayuko kwa system hawezi amushwa. And that's why the Bible is using this big word, the dead in Christ. Ni kama wale ambao wamelala kwa dom. Kwa sababu wale wa dom pekee na ndio wakati yonsa ndio munie. Chidomu njio. Ekangera ngio kutura bana be dom. Muaonya kerange na ria moni go siri yoga. Ekangera kio kutura bana be dom gikubuga mbranko bokore. Kwa ila ni mwangu sana. Ya yeto kubuka. Eko ekangera kio it's not meant for you. And that's what is going to happen when Jesus comes. Ila tarumbeta atakayopiga. Ila the loud voice with the voice of an archangel, with a loud cry, with a trumpet call. Hiyo kengele haitakuamusha wewe unless uamue ulale ndani yake kwa dormitory yake. Na Biblia imemalizia kutuambia verse 17, encourage yourselves with those words. Haya maneno yako hapa kutufariji sisi ili tujue kwamba ndugu yetu aliyelala kama alilala ndani ya Yesu, siku moja tarumbeta itapigwa na ataamuka. Na tutakutana na yeye mawinguni. Sijui wewe ambaye uko hapa, uko na koteba ngakina mwanchete, mate hakio tutigire. Ororeta agotiga pakomo elio. Kwa sababu kama amelala, alilala kwa imani, yeye atafufuliwa Yesu atakapokuja, alafu utamuona kwa few sasa. Sina mmoja tayanga huko mara kwa few sasa. Utafika huko, utamuona akienjoy na hata kusaidia. Hata tunaposoma mfano wa Yesu, Yesu alisema kwamba kulikuwa na maskini anaitwa Lazaro na tajiri mwingine ambaye alikuwa na mistreat. Wakati in the other life tajiri aliona Lazaro kwa mbali. Akasema tafadhali tuma huyo Lazaro. Lazaro alitumika. Pana haingewezekana because there is no way hata kama ni rafiki yako utamuona pale kwa few sasa. Na hata kama ni adui yako nimekuambia wewe utaenda kesi peke yako. Yeye utamuona akijienjoy pale. Akibono tianko boli. Obo chinga no bwaki obwate buko na kogecho omuntu. Na ndime matukutometa namake. Mungu na atubariki. Akusaidie wewe ambao umesikia. Ili siku moja utakapolala ulale kwa damu ya Yesu Kristo. Ili atakapokuja na kengele tarumbeta utaamuka. Ni wangapi wangependa kuamuka na Yesu atakapokuja? Takatifu Muumbaji Mfalme, tunalishukuru, tunalimidi jina lako. Asante kwa kutupea tumaini kwamba siku moja utakaporudi wale wenzetu ambao wametangulia watafufuliwa na sisi tukipadirishwa tukutane na wao. Tumeinua mikono yetu juu tukiomba ya kwamba mmoja wetu ambaye yako hapa asikose katika ile tumaini la milele na ufufuo wa milele katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Biamono. Ensema bana togosoa na reri natebetia barandi batenena timaito semwagenda. Wacha nione wale mapastors kama wako. Sasa tutasimama. Tungependa kuleta familia mbele ya Mungu. Kwa hivyo it's a family prayer. Ningeomba familia msimame msonge mbele. Familia church njugo chaiga. Na bamu abana inu inchwe. Sira abana abaiga. Usiro mongino yo. We want to pray. Aba pastor njugo cha.
abalisia na inu mutenene maega ye family. I want you to abalisi inchu igana rimwe turaisana na pastor togitere family ye. A family, move closer. You are going to spread, but move closer. Abalisi inchu mogitere family ye iga. Oyo konyo bagiterete taijo. Oyo konyo bagiterete family ye iga taijo. Ona abalisia surround, make a circle. Mugitere family ye iga. Ishara kwamba ni sisi wawakilishi wa Mungu. Ishara kwamba tumeomba Mungu asie mulisi munu sawa wakati yao. Gitere family. Tete I hope wamekuja wote. Grandchildren. Oh, you are all here. Who is not here? A lot of people. Well, those are a lot of people. Grandchildren wale wako pale tunawangojea. Okay. Abalisia na aba pastor. Tumukianga maboko igoro tosenie family ye. Nyasaye tigabagitera seretari ya Yesu. Bonekera abalisi mubwata ina maboko ngosabande. Abalisi bwata na maboko togitere family ye iga. Abalisi na pastor kera mubwata ina maboko. Ndaete family ye giteru. Family ye giteru. Gosabature. Tato miyore igoro. Family ye iga gwatoire buna ba pastor na abalisia erinde tonyegitere. Oyo konyororo bagiterete obasiberete kere kona taiyo. That's why tu achiranza mubuna abalisia. Kogitere family ye iga on your own behalf. Maboka ali watu bekerete tuarentira se family ye iga. Omanene bagitere korwase obotanta nubwa kerenchira. Kerikonya chochi agokora as your representatives. We call upon you that come and do it excellent. Ekiagera ya naye umubuyo byonsi. Onye no bosemi konya tigareti ataraba. Omone tata Nyasaye. You are a wonderful counselor. Come down and counsel them in every way. Kama ni ile mcheshi alikuwa nayo na wachukuu na wasichana wake vile wameandika ile kicheko na ile tabasamu yote, Papa tuomba ushuke we mwenyewe. Ili ukue tabasamu kwao, ukue kicheko kwao, ukue mcheshi kwao. Papa ukue their hero because you are the only hero, you are the King of Kings. Family ikaye bwe komanya nonye gitere. Kende gionsi nke ruisiko yera ini iga tu abekire buna abalisia buna tu agitire iga. Kerecha kende gionsi nke basiko cross yera ini iga gocha se family iga. Obagitera se kirenchira. Obagitera korwa sobo tutuka nubibirecha, obagitera korwa sobo tutuka nubokuru isiko, yabe monto ndo gocha gutambuka chimbebe, omanne mugitere buna tu agitire iga. Chimbebe chionsi pia sabana abagotara manno bagitere. Abachukura barase sukuru obagitere. Abayiga barase biparua byabo aho omaneno bagitere. Amasabaya yiga tigoyigwe kana sore na ndo bawo muremba sekerenchera kiara twaburira seretere Yesu mutori. Amen. Wono na moko bekera ini abalisi antagete keraba bekira ini tobako. Kero tokora una pasta mouko awasinia. Pastor nayo gocho turaiga bekera ini bono one line ipne family one line. Hey grandchildren, one line with your parents, one line. We want to bless you, one line. Pastor mukonga yali ate nago chakira ngor moinali ikobono twenzi pia balisi na pastor tokubati pastor muko kurwali tokomubwati kurwali one line tosese ni family ye. Ora imoka ko yanda ngokora ngotu atre family introduction. Nyabare ntuyo moyo mabononko
Kokototori family introduction. Bono, veámonos, tengan goto igual. Todo con introduction, chinsa chiachire, ne weta te ko bangia, na de korangeria, ndangeriga, sai moninga yole, ya bangina ba vale, sokabosio, sokabosiga, unango korango sokabosiga. We are doing family introduction very fast. Your family? Your family? Sukabosiga? Suka separate from them. Kamu ini kero. Sukaroro. Sukaroro ega moro dekane. Maja wangere nanju sukaroro.
Oyo Simon ne family yaye you salute mogen moy karansi. Alavu mogen Nyachieng'A Pacifica Sabina okay sukonya abana mwanya rutukana sukausio oyo family ya brata Julius Nyachieng'A anda talita sibu yomongi na Sabina na abana salute Uganda City. Family ya Enoku undonaro ngai batikara okay family ya John no family ya ne kwani abantu banyasai Uganda City bano moja bwangu Uganda City Aboga and the family. Can we save time tafadhali? Songa chu separate from these people. Yes. Wina Aboga and the family aye. Salute. Thank you. The late John. Maya bande bale. Turiko ganya. Family ya John. Abumro. Okay. Salute. Thank you. Namo ikaranse. Abana bande ba minto ngai yabanisiale. Ebanis. Atuti. Osibati ba minto ba mwa yabanis na atuti. Okay, mbayo. Wono Iwanko mumurao chochi omanene akole the remaining part atara akarabo no wanta kete utanga sango muisimiwa family na ba achebelebi former member of parliament Mwancho Kioma Kindensaria na tomerongole ya ego chastole ya 2000 which andoliro kubwata ayugwala chibano Mwancho Kioma orerama na intunengo ya 2000 finally egerenge umano ribaga akore tenengi party abantu baito bachache erori abasekeranchira ngai mole where are you chache can you come para ebiche yebaire tokora meka mwa teba mwasa legente it is in order tachabwangu abantu baito bachache ina abantu baminto roberaiga na met to understanding area as the granchera wono utali bakro to rogo cha torara wono muacha tinu ba ku bicha nenu roberaigo abana abantu baminto bachache family no ngambacha na baba ebo kore biche yote basa yote be karanse. Okay, thank you for coming. Lakini sikocho mwerani kwa nenu. Sikocho mwerani kwa nenu. Chumwenali. Wono Washington, please take over and you do it very fast. Leonid, yale familia. Leonid, kuja karibu hapa. Leonida is our last born. You can wave to the congregation. Hespon kabetial. Asante. Has born. Mami yako wapi?
Sawa. Wycliffe. Wycliffe na familia yake. Nancy. Nancy na family na wana. Florida vetiare. Sorry. Judy. Hey Judy. Kuratia Florida. Judy kayela. Judy. Hey Judy aenda. Sawa. Atoa kabana. Florida. Monday na family. Ngomong introduce le ya nje. Okay. Family yane onero mwana ito masinini nera torogete tata Junior Nyachieng'A. Owakro kwa Olivia Njoki nera torogete my mother-in-law Olivia Njoki. Oyakro kwa Bethlehem Nyaboke nera twarogete mama Nyaboke Nyambeki. Wano Mwanchone akorokwa Lilian Wanchiro Kimani. Nyachieng'A Monday Orucho Nyachieng'A. Asante ndugu yangu. Na nje ndangelea yanirenda. Ono moelio ndangelie family ya mumuromi ntomonene. Nereche mutwe abairi baito baba manye. Bateba malieta bangwa. Ene nyaroka ya nene kuro kunyaboke mama tomurogete. Ana mwana no kabere. Tokumuroka Prince Jabali Nyachieng'A tata tomurogete. No yena mokogoti Farel Undieki Sokoro tomurogete. Nono Mwanchone Bernadette Maria Lori. Asante. Wana tukolere mama no alega. Mama Grace Nyambek no alega na wana ba Evans na bachukuru. Asante. Nataka kwenda tukianza. Asante pastor. Bono gororoka tusaba twakurira. Gororoka tusaba twakurira. Washington. Gororoka tusaba. Akipake karutoko enda turi gutenen. Ose no ta toti gare guikara staff. Rigia nati gwakirigia rigia pairing. Rigia pairing okora tore. Okay. Tusaba. Tato miyore iguru. Biya mana senju watoreiro moja go ikachinga kiechiga. Watubwate rira guikira chinse chiga. Nande turi bwatere bagatwakurire. The program toko and is very emotional. Omo no torende. Otubwate chinda cheito na bari more emotional.
babarende kurwa se stiria muna yanda mange bunashyo abantu baminto bacha sengicho muri goyoika abandi nguchaka bari kisabali kwira nambara bagugenda namagoro barende weka bayikira buya abagotumya chipigipigi amanene barende byome bibyarendire mechande mebe abagotumya chigali bayikibuya kero yamekerari kibuya tokotogina kubakeria teriao tiwanje kwa kare kabona se program togo so aseri teria so motori amen biamono biamono aseri dio afuna asenge ncho mwata kire this event yaroda kanire buya igo oyo minto buoge nataka nikuambie shukrani kwa hii programu ambayo umerepresent kwetu. Nashukuru kwa hii TV yani radio ya Vuna, Radio Vuna. Shukrani kubwa sana. Mr. Buoge, thank you so much. Mulisa Joshua Nyanga nando na Watamata. Ora Posta Basso to district.